One thing I think we missed is the importance of Trianti's work at BNI, because I know what they do is help people in reporting. And I think that's what people need to know, is that there's somebody that will help you. So if you don't know how to do it and you know you need to do it, you can reach out to your banker and they will help you through the process. Or you could reach out to a university and they will maybe connect you up with students who can help teach you that process, or they can help. Kolaborasi dari seorang banker, boleh dibilang seperti itu, dan kemudian juga dari pengajar, dari seorang dosen seperti Ken, dosen muda, dan tentu saja dari Becky, itu tentu akan sangat bisa sama-sama memajukan UMKM. Betul. Selamat siang netizen semuanya. Kali ini tamu saya ada 3 orang-orang spesial. Satu datang jauh dari Amerika. Beliau adalah Ibu Becky. Saya harus baca namanya lengkap supaya nggak salah. Ibu Becky Prater MBA. Beliau adalah dosen senior lecturer of entrepreneurship dari MSU Denver. MSU itu adalah Metropolitan State University Denver. Betul? Right? Oke. Ibu Becky, Mrs. Becky atau Mrs. Prater, ini sedang ke Palembang dalam rangka pertukaran program Wisely. Nanti tentang Wisely itu apa akan dijelaskan oleh anak-anak muda yang seumuran anak-anak saya ada di seberang sana. Yaitu adalah Kenny sebagai project leader Wisely, gitu ya? Ya, betul. Siapa Ken, nama lengkap kamu? Nama saya Kenny Fernando dari Jakarta. Oke, jadi Kenny ini adalah project leadernya Wisely. Kemudian ada Trianti Mandasari adalah sekarang ini pegawai Bank Negara Indonesia BNI, dan saya vice presidennya Project Wisely. Oke. Nah, sekarang saya mau dapat insight ya dari Bu Becky seperti itu ya. I want to get some information about yourself and your program. Why being Palembang? Why am I in Palembang? Yeah. Okay, so I have this wonderful opportunity to come to Palembang to work with Kenny and Trianti. We're here to talk about the entrepreneurial ecosystem and how universities and banks and the state is here to support entrepreneurs, because it is in the best interest of all of us, all people, that entrepreneurs succeed. Because if they succeed, they're going to spend money, they're going to live happier lives, they're going to buy product from other people. So it matters so much to our state university, the Indonesian country, the universities, that we are there to support entrepreneurs or small businesses in general to succeed. So we are here to help people understand the importance of financial feasibility, and to help people understand that these programs exist and they can tap into them for free. And it's so important because we need people to succeed. It's like foundational to the success of our country and our world that entrepreneurs succeed. Oke. Tolong Ken terjemahkan, itu sudah terlalu panjang. Iya. Jadi mungkin netizen sekalian dan juga teman-teman Tribun Sumsel. Jadi Becky kesini, tadi dia berbicara bahwa dia sangat senang karena bisa berkolaborasi dengan pemuda-pemudi di Indonesia. Jadi Becky datang ke sini dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana ekosistem yang ada di Amerika dan juga membandingkan dengan di Indonesia, bagaimana peran dari negara untuk membentuk ekosistem, karena ternyata bentuk bantuan dari ekosistem itu bisa dilakukan secara free dan ataupun gratis, sehingga orang bisa berkolaborasi, bisa join dengan program tersebut dimanapun untuk membuat keuntungan yang besar dan juga bersama-sama membangun ekosistem dari UMKM itu. Oke. Nanti langsung kamu terjemahin ya. Karena kayaknya lebih nyambung kalau pakai bahasa Indonesia kan gitu. Mengapa pilihannya itu ada pada Palembang? Yeah, so why the option goes to the Palembang? We are here mostly because Trianti is here, and it was important that we support her
Bali, and we decided that Palembang was a more maybe more appropriate place with the small businesses, small to medium-sized enterprises here. These are the people that are this is her community, and so we chose to serve this community at this time. Oke. Berarti kan nanti tolong dijelaskan juga ya peran dari anak-anak atau mereka pemuda yang sudah pernah ikut program Wisely itu kan sangat berpengaruh ya. Betul. Sangat berpengaruh. Jadi mengapa sampai Becky bisa sampai ke Palembang? Itu tadi Becky bilang tidak terlepas tentunya dari perannya seorang Trianti, gitu kan ya. Betul. Jadi artinya anak-anak muda Palembang, Sumatera Selatan itu kan punya peran yang sangat penting dalam program ini. Sekarang tolong jelaskan kenapa kamu bisa ikut dalam program Wisely dan coba disosialisasikan dong itu Wisely. Oh ya, waktu itu di tahun 2019. Tolong dijelasin dulu ke Becky, nanti dia jadi bingung. She asked me about why I applied for Wisely, yeah, and then why it's in Palembang project implemented right now. So I'm answering the question. Jadi waktu tahun 2019 itu posisinya saya sudah kerja di BNI. Itu saya penempatannya di BNI cabang Lubuk Linggau sebagai seorang yang proses kredit untuk UMKM. Jadi di saat itu juga di situ ada dua sebenarnya Wisely itu programnya, ada academic fellow, ada juga professional fellow. Waktu itu karena saya sudah bekerja di perbankan yang membantu UMKM, jadi saya daftar di professional fellow. Dan di situ saya pilih temanya economic empowerment karena di situ ada beberapa tema dan nyambung dengan pekerjaan dan apa yang saya lakukan setiap hari itu yang economic empowerment. Jadi waktu itu saya apply dan terpilih, dan singkat cerita terpilih dan berangkat ke Amerika. Itu penempatannya magang sekitar selama 5 minggu, semacam di inkubator UMKM. Di situ saya ditempatkan di Small Business Development Center di Hawaii. Pada saat di program itu kebetulan saya juga satu angkatan sama Kenny, jadi situ kami sempat ngobrol juga terkait UMKM di Indonesia, dan ternyata kami itu ibaratnya itu mempunyai problem yang sama yang pengen kami bantu dalam untuk menghadapinya. Jadi disitulah kami meng-apply untuk membuat project ini. Sebenarnya pun project ini seharusnya diimplementasikan itu di tahun 2020 ya. Cuman karena pandemi COVID jadi tertunda selama sekitar 3 tahun dan akhirnya di sini. Dan kemarin sebenarnya proyek itu ada di 2 lokasi, ada di Jakarta sama Palembang. Kenapa Palembang? Karena posisinya sekarang Tri ini sudah di kantor wilayah Palembang dan di posisi strategisnya. Jadi kemarin itu kalau untuk acaranya di Palembang ini, kami dari BNI mengundang UMKM binaan BNI. Karena yang UMKM binaan BNI yang seperti Agen 46 itu sekitar ada 5 ribuan, tapi yang diundang kemarin sekitar mungkin kalau yang offline itu sekitar 80-an dan online itu 20 lebih, mungkin 100-an. Itu diundang mengenai, untuk diajarkan mengenai betapa pentingnya untuk membuat laporan keuangan dalam menjalankan bisnis mereka. Itu dari sisi Kenny, tim Kenny sebagai dosen yang menginformasikan kepada mereka mengenai hal tersebut. Dan dari sisi Becky sharing mengenai UMKM di Amerika, dan semuanya mereka itu excited dan banyak menanyakan pertanyaan kepada Becky mengenai UMKM di Amerika dan bagaimana cara masuk ke pasar Amerika bahkan kemarin banyak yang foto sama Becky. Becky jadi artis. Iya, jadi artis kemarin. Makanya kenapa acaranya di Palembang. Oke, menarik sekali. Coba kan tolong terjemahin supaya Becky-nya bisa nyambung sekilas aja apa yang barusan disampaikan oleh ini. So we are talking about what is the motivation why should be in the Palembang, and then the background about like we invited all small medium enterprise around the Palembang, surrounding Palembang, and then they were excited relating to how the American businesses, for support American people support the micro, small, medium enterprise in that one, and then relating to micro, small, medium enterprise ecosystem in America, the one that you share to them, and then they also asked even how to enter American market. That's something that can empower, right? Yes, what do you think of it's that? possible. It's very possible. It is interesting when you think about how connected we are as a world and how it is possible for somebody to actively
set up a profile on a couple of platforms where they can sell tomorrow to the American people really actually pretty easily. So, you know, it takes a while to build up a presence, but you know, the product that you have here is very unique. The batik and the beautiful fabrics, very unique. So it's, you know, it's possible. It's possible to sell to the American people Oke. easily. Oke, jadi perannya Becky ini kan bagaimana bisa membuka pintu bagi para pelaku UMKM di Indonesia, khususnya Palembang gitu ya, dengan segala keunikan yang kita punya. Betul, Gitu betul, ya. betul sekali, betul sekali. Oke. And then Becky ini kan dosen bisnis, juga dia jagonya nih di bisnis fashion. Betul. Are you? Yes. Kemudian juga apa ini? Becky juga punya award, mendapatkan award. You have get award on Launch Denver Outreach Startup. Yep. Ya. Yeah. Bagaimana kemudian Becky bisa menularkan tentang segala experience yang dia punya kepada pelaku UMKM di sini? Okay. Seperti itu. So you are a lecturer in the entrepreneurship, and you also have run your businesses in fashion. You also got the award and also privileges to serve as the director of Launch Denver. How you can affect and spread the entrepreneurship in the Indonesia or in the Palembang? Ya. Our first day here, we worked. Where was it? Telkomsel. Telkomsel. Oke. And we met with about 30 students. 40 students. 40 students from 4 different universities. And I was able to talk about finding your passion. Because Finding your passion, okay. Because entrepreneurship is about having a vision Oke. and seeing it through, creating something based on your vision. And even if you're working in or with or in, like in a company, you still can have an entrepreneurial mindset, which means you have a vision and you make it happen. And so we've been talking about, you know, how do you find your vision and then make a business out of it? And then, you know, how can the environment, the ecosystem, entrepreneurial ecosystem, support that vision and the development of that project, the product, or your product or service or business? Ya. Jadi hari pertama Becky ke Palembang itu langsung dia ke venue Telkomsel bertemu dengan kurang lebih ada 40 mahasiswa dari 4 universitas yang berbeda di Palembang. Betul. Jadi di situ dia menjelaskan atau men-share terkait dengan pentingnya mengikuti passion ataupun minat kita untuk membuka usaha. Jadi karena dari situ bisa membuka semangat dan juga komitmen untuk membuat produk ataupun menjalankan bisnisnya dari situ. Tapi kan tadi Becky juga bilang bahwa kalau untuk punya bisnis UMKM, yang terutama itu bisa menyelesaikan antara passion kita dengan kita punya keahlian dan keahlian juga, di situ. Jadi Becky membantu you help the people who have the passion and skills too. Yep. Yeah, it's right. Yes, but I think you can develop the skill. Yeah. So if you don't say somebody wants to be in fashion, they should know how to sew. And a lot of people don't know how to sew, and so you can learn how to sew. But what you can't teach is vision. So you can teach somebody the skill of something, but it's harder to teach or somehow create vision. You have to lead somebody through a process of visualizing or coming up with a vision. And I think we do that in education. As professors, we help people visualize, you know, a business or a project or something based on their passion, and then they can learn the skills they need to develop that into a business or into a project for a company or whatever. Jadi ternyata menurut Becky itu yang penting adalah visi dan juga kita punya minat gitu, karena kalau misalnya keahlian itu bisa dilatih, kayak misalkan kayak keahlian menjual tapi visi yang susah adalah untuk punya visi ke depannya mau jadi apa nih, kita punya usaha, itu yang paling penting, dan itu tugasnya pendidik atau Becky untuk mengajarkan bagaimana memvisualisasikan kita punya minat dan bakat ke dalam bisnis. Oke. Dan di Colorado tempat Becky mengajar di MSU betul. Itu memang sudah ada khusus tentang entrepreneurship. Iya betul. So in the Colorado where you are teaching now,
there is a specific program for, entrepreneurial mindset, isn't Yeah. it? hmm What is it called? Yes. Our department, I'm within the Department of Management, and we have the Center for Entrepreneurship. And there are 4 of us that actually actively teach people or take them through the practice of entrepreneurship. So I see entrepreneurship as something like learning how to play soccer. You teach them the rules, and then the only way they can do it is to practice it. And same thing with entrepreneurship. Like, here is a method, and we're going to teach you how to do it. But how you do it is different depending on what your passion is and what your vision is. So we take our students through the practice of entrepreneurship. We also then, I'm director of the Lunch Denver. And so we reach out to our alumni and our community members to also take them through the process of entrepreneurship. So they come to us having a business in mind, and we take them through like the process of starting a business. Here's how you register with the state. Here's how you write a business plan. Here's how you figure out your financial forecasting. And all those steps we bring somebody through that process so they can increase their chance of success in business. Jadi kalau di Colorado sendiri tempat Becky mengajar itu ada namanya pusat kewirausahaan. Nah, itu diajar oleh 4 orang termasuk Becky sebagai direktur. Jadi situ sama kayak misalnya kita main bola di Indonesia, jadi dikasih tahu peraturannya seperti apa, nanti tinggal cara mainnya, cara nendangnya, cara nyundulnya nanti tinggal dilakukan oleh pesertanya masing-masing sesuai dengan minat, keahlian dan juga keunikannya mereka masing-masing. Hal itu diajarkan di Center of Entrepreneurship di sekolahnya Becky, kampusnya Becky. Saya akan kembali ke Tria ya. Tria sebagai banker boleh dibilang ya, dan juga yang banyak tapi berkaitan dengan UMKM. Apa perbedaan antara UMKM di Indonesia gitu ya, menurut yang Tria lihat, karena kan berhubungan sehari-hari dengan para pelaku UMKM, dengan apa yang di Amerika mungkin Tria belum bisa bilang, tapi kan kekuatan Indonesia tuh memang ada pada UMKM, sehingga kita terlepas dari krisis pun karena ada para pelaku UMKM gitu ya. Yang tipikalnya UMKM Indonesia seperti apa? Tolong diterjemahin dulu ke Becky. Coba. The characteristic So the characteristic of the Indonesia. Ya sebenarnya kalau di UMKM di kita ini sebenarnya kan pada kreatif sebenarnya, kreatif terus dan kemauan untuk menjalankan usahanya tuh ada dari mereka. Cuman di dalam menjalankan usahanya itu terkadang mereka kalau membuat untuk pencatatan keuangan ataupun itu kelemahannya itu kelemahannya. Makanya kemarin butuhlah bantuan dari tim dari timnya Kenny, dari Becky mengenai gambaran bagaimana sih UMKM di Amerika itu, kenapa sih laporan keuangan itu penting? Apakah hanya untuk mendapatkan penyaluran modal saja di perbankan, ataukah memang penting dalam menjalankan usahanya mereka? Jadi seperti yang telah dilakukan kemarin acaranya itu banyak para peserta yang hadir dan benar-benar excited menanyakan hal tersebut. Jadi kalau menurut saya UMKM di Indonesia ini sebenarnya itu kompetensinya bagus, paling cuma butuh disupport sama kita seperti contohnya kemarin mengenai pengetahuan yang lebih mengenai laporan keuangan supaya bisa naik kelas gitu ya. Oke, tolong terjemahkan. So the character of micro, small, medium enterprise in Indonesia is basically they have like the passion and uniqueness. However, something that they like is that they are not really interested in the financial reporting or keeping everything in tidy things. Yeah, so that Trianti has Becky and also our team to share relating to how American small businesses keep their financial things so that they're able to apply for a certain capital and also self-evaluation. Yeah, because we have a very specific system, very clear system of how things should be done, you can't be in business without having good reporting. So in America, that's one of the reasons why it works well, because we have very good reporting. And software packages that help people with their accounting. Some of them are free and open source so that there's no excuse
People need to do this. They know that when they get to get a loan, they have to have income statement, balance sheet, cash flow statements, and there's a lot of support in helping people do it. But if there's resistance, our people in the United States also resist the money piece, the financial piece, because they don't learn it in school, and so it's not comfortable for them to practice that. But we're teaching people. Ya, jadi di Amerika itu kenapa UMKM itu bisa dalam tanda kutip naik kelas karena penting sekali untuk mencatat ataupun melaporkan hasil usahanya gitu. Di Amerika sendiri pada saat UMKM-nya itu ingin membuat usahanya itu rapi, ada software yang membuat laporan keuangan, kayak misalnya contoh untuk membuat laba rugi ataupun neraca itu sudah ada. Jadi kalau tidak ada pembukaan yang rapi, tidak akan bisa untuk membuka usaha di Amerika Serikat, walaupun itu untuk UMKM seperti itu. Jadi itu satu syarat, satu kondisi Iya, sendiri betul, ya. betul. Walaupun memang di Amerika, Condition. ya, walaupun memang di Amerika orang-orangnya juga agak resisten sama laporan. Aduh, laporan kayak nggak mau nih, tapi tetap mau nggak mau untuk dapat funding harus ada laporan. Gitu. Oke, sekarang kita cerita yang santai-santai. Iya. Santai udah banyak banget ya tentang UMKM. Oke. Apa pendapat Becky tentang Palembang? So- Dalam waktu cuma baru berapa hari ya? Only 3 or 4 days. Yep. We've So, been here for 4 days, right? yeah. So what is your impression of Palembang within, during your trip? Terbayang nggak Palembang tuh tadinya ada di mana? Yeah. seperti Iya. itu? Oh What yeah. is your initial expectation of Palembang, Yeah. location or anything? Mhm. And then I- you come here. Oh, I had no expectation because everybody kept, had an opinion of it in Jakarta. But what I noticed is there's less traffic, Oh, yeah, of course. less traffic, and there are beautiful spaces. So Oh, yeah. we went to the event center, the sports facility. Oh ya, Jakabaring. Jakabaring. Yep. We went Uh-huh. to Jakabaring. Yep. We went there. We went to the fortress, Yep, Benteng. and Kota Besar. yeah, and one of the mosques. Oh yeah. Yeah, Masjid Agung. Masjid Yeah. Agung. Yep. And I spent some time in the mall. So, and our hotel Arista is so nice. Oh, yeah. So I've been amazed at the kindness of people and the nice flow of traffic. I can cross the street easily, which is really exciting. Yeah, it's beautiful here. Oke, coba kan Iya. terjemahin kan. Jadi Becky datang ke Palembang itu tidak ada ekspektasi apapun. Apa-apa. Jadi sesuai dengan yang terjadi biar terjadi. Ya. Jadi pertama impressionnya adalah lalu lintasnya itu tidak terlalu padat di Palembang. Itu Padahal satu. Becky datang pada jam yang pas. Oh, Padat- oke. Kalau lagi padat nian. Oh, oke ya. Oke. Lalu Becky juga terkejut atau kagum karena kemarin kita sempat pergi ke Jakabaring, Jakabaring. ya, stadion. Ya. Lalu kita juga pergi ke Masjid Agung, Ya. lalu pergi juga Benteng ke Kuto Benteng Besar. Kuto Besar di dekat Ampera. Dan itu yang membuat Becky juga sangat kagum karena orang-orang juga sangat sopan di Palembang. Oke. Becky tahu nggak bahwa ini nih pusat peradaban kerajaan Sriwijaya? So Becky, do you know that this is the central of the humanity in the Sriwijaya Sriwijaya Kingdom. Kingdom. Sriwijaya. Have you heard about Sriwijaya yep. Kingdom? Yes, and is that where are we going to the palace? The palace Yeah. of okay. Yep, yep. Siguntang. Jadi kita Siguntang, ya kita ya. sempat lihat Becky sempat searching ada Taman Kerajaan Sriwijaya Betul, dan kita Taman ingin Purbakala. mengunjungi itu nanti. Bukan Taman Purbakala bilangnya apa sih? Ya. Yeah, be here. Iya. Ya. Oke. Jadi Iya, kita iya. pernah punya memang masa atau peradaban yang sangat tua karena di sini adalah pusat agama Buddha dulu. Oh, okay. So Yeah. this is the Buddhism belief Yeah. was located here, and this is the oldest Buddhism community Yeah. in the Yeah, country. yeah, yeah. Okay. Dan wilayahnya tuh sampai ke Madagaskar gitu. Oh, and then Ah. it also it has the range until Madagascar even. Madagaskar, Afrika. Madagascar, Africa. Oh my Ya, gosh. ya, Yep. ya, ya. Wow. Jadi kita ini There's a memang connection between here and ya, Madagascar. Madagascar. by, by laut Sungai Yeah, Musi. by the sea Musi. Yep, Sea River. River Musi. Yeah, Musi River. Musi River, ya. goodness. Oke. Oh. Sudah makan pempek? Have you tried pempek? Yes.
The best pen pack in Wow. town. We've How been to taste? two different places, Yeah. and both have been fantastic. That's it. My favorite is Cuko sudah Yeah. minum Yep. cuko? Yep. Uh, Right? Yeah, Yeah, the my- vinegar Vinegar. sauce. The the vinegar. vinegar sauce. Yep. Yes, Yeah. and I like the what is Spicy? it, fish skin. Fish skin, pempek Fish kulit. skin Kulit. pen Oh, pack. pepek kulit. Yeah. That's what I like. I love it. the most. Ya, jadi Ya. jadi Becky udah sempat ke MPMP 2 tempat MPMP, Beringin dan juga Vico. Wah, di Waktu itu endorse, baru di di sana. endorse. Oh, di endorse, ya. Dan dia suka MPMP kulit. Pempek kulit ya yang dia kulit, suka ya. betul. Oke. You must try martabak telur, Oh, ya. Martabak telur. bilangin. Martabak, yep. Kemudian mie celor, Celor, oke. terus tentu pindang, Pindang. ya. So martabak is our Indonesian pizza, we can Pizza. say. Yeah. Like Indonesian pizza. Yep. Oh, is it okay? Is it different from what we had? Yeah, of yesterday? course. It's Okay, different. different. Because Very that was like different. Pizza Hut, Yeah, wasn't it? it's Okay. Very different. Oh, okay. Okay. Indonesian pizza. And pindang is Pindang like patin. apa namanya tom yum, like Yep, that. tom yum soup Actually, for you fish. tried it? The fish. Yeah, you tried it Mhm, when we mhm. arrived near the Yeah. airport. Yes. Yes. Okay. Oh, that was good. Okay. A little sour. Yeah. Uh-huh. sour. Yeah. Fish soup. Mhm. Okay. It's good. Tom yum. Yeah. Okay. Like tom yum. Yeah, like tom yum, Like tom yum. yum, but But the name is pindang. Pindang Pindang, patin. okay. Yep, patin. pindang patin. Okay. Oke. Netizen sekalian, itu tadi perbincangan saya dengan Mrs. Becky, kemudian Kenny dan juga Trianti. Perbincangan yang sangat menarik, khususnya kita bicara tentang UMKM, bagaimana Amerika dan Palembang khususnya itu bisa saling bertukar pengetahuan gitu ya. Betul. Bertukar pengetahuan, bertukar pengalaman, sehingga pelaku UMKM di Palembang itu bisa naik kelasnya dengan ada laporan keuangan yang Betul. ketat, Hmm. dan kemudian juga meningkatkan skillnya seperti itu ya, dengan dibantu oleh Ibu Becky seperti itu. Silakan Ben. Yeah. Ken, Yeah, terjemahkan. so this is the conclusion of the event, that the importance of financial reporting to help micro, small, medium enterprise so that they can upscale their level from micro to small and etc. And then it can help the micro, small, medium enterprise ecosystem here in Palembang, and also benchmarking from the US. Vice versa. Perfect. Oke, Thank closing you. statement from Becky. Yeah, your closing statement? One thing I think we missed is the importance of Trianti's work at BNI, because I know what they do is help people in reporting. And I think that's what people need to know, is that there's somebody that will help you. So if you don't know how to do it and you know you need to do it, you can reach out to your banker and they will help you through the process. Or you could reach out to a university and they will maybe connect you up with students who can help teach you that process, or they can help through their services. So there's help there. And I would love to have our small and medium-sized enterprises reach out for that help, because it's there and it doesn't cost anything. It doesn't have to cost, and it will help them succeed. Oke, jadi saya bisa simpulkan ya bahwa kolaborasi dari seorang banker boleh dibilang seperti itu, dan kemudian juga dari pengajar, Iya. dari seorang dosen seperti Ken, dosen muda, Hmm. dan tentu saja dari Becky, itu tentu akan sangat bisa sama-sama memajukan UMKM. Betul. Betul begitu Ken? Betul sekali Bu, betul. Terima kasih banyak. Sampai ketemu ya pada podcast selanjutnya. Siap. Apakah saya harus ke Amerika? Oh, harus Bu. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi netizen sekalian. Bye. Bye. Thank you.